أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. haray musidɓe julɓe tedduɓe haray hannde kadi en futti ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo fi alluwal meɗen sumayengal alluwal ɗuɗal ahlu sunna wal jamaa e nder Bruxelles. mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala on yeru ko hora kon ha hande yo Allah on jaɓan en yo Allah newnan en kadi haray ko lutti kon. mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala nawnuɓe yo Allah on sellimɓe fatiɓe yo Allah on yaafoɓe ɓe hawraka e muɗum yo Allah ɓeydi waɗugol hijabu e maɓɓe ya rabbal alamin. haray inchallahu aɗo en natande yewtere nde haldunoɗen nden haray ko weltanagol Allah weltano musidal ngal fuu duhiɗo e suddiɗo paykun e mawɗo kala ka on tigi wawi haray wonirde e aduna on. wano andirɗon noon en lansuno ɗo message haray e samedi dimanche feƴƴuɗo sin yejjitari ma e lendi feƴƴuɗo haray ko honɗum woni ɗum haray fi hari wallitagol ɓe musidɓe meɗen fatiɓe nder Amérique tentini New York fino ɓe wawete wattinirede. haray inchallahu haray duɗal ngal haray kañum e biro juulirden e coordination on e tabital pulakon fou immino jonnidiri juuɗe haray fino waweten heɓude ko wallitorenɓe. haray inchallahu halfinaɓe ɓen hoore commission on ɗum ko alhaji Mouhamadou Saliou directeur juulirde masjidu Bilal haray ɓe humpodiri e sartiɓe fi muɗum ɓen wondema haray inchallahu mbuuɗi ko landano kon haray wawi timmude ɗiɗaɓum ɗum kadi haray fureji ɓurɗi ɗuɗude ɗin ɗi wattinama haray ko seeɗaji woni ko lutti. jon noon ko honɗum men faala wi'ude on haray ko yo Allah on waɗu barki e moɗon waɗa barki e ɓeygureji moɗon waɗa barki e jawle ko ittuɗon kon yoɓa fof ko ɓuri moƴƴude e joddi ittunoɓe yo Allah luntinanɓe okka ɓe battane moƴƴo mijinoɓe ittugol ɓen hara ɓe ittari taw hara ko ha lewru ndu maya yo Allah luntinanɓe ɓe falanoɓe ittude tawata heɓari feere ma communication wawari newade yo Allah yoɓu fof ko ɓuri moƴƴude e joddi danda e nde nawnare coronavirus hisina en o malna en adna o malna en lakara. haray joni a partir de ɗo kane o message feƴƴi ɗo haray fi cotisation wallidirgol ngol jonnidirgol juuɗe haray fi fureji ɗin haray ɗum ɗon darnama haray mbuuɗi ko wonano e jonnidirede kon haray ko fi no fureji ɗin si tawi ɗum ɗon timmi haray na fi mbuuɗi ko wallinen ma haray na fi ko watten e jiifaji meɗen haray inchallahu haray ko fi no musidɓe meɗen ɓe wattinire yo Allah on yaafoɓe enen kadi okka e battane moƴƴo. haray inchallahu ɗe mari lansugol appel fi goɗɗum ngo kadi haray ɗum ɗon inchallahu koye samedi arowo ɗo à partir de 15h haray ɗe mari neññande yewtere nde yewteten inchallahu ka fi ka moƴƴere kadi yaltata minen turi jaman fo ndeññande sivugol men e 15h on haray fi nden yewtere ɗon hatta noon haray bayano on kadi no woodi e 18h30 alluwal sumayengal. haray yo Allah hokkentimmode labande yaafo en yaafo mawɓe meɗen. haray inchallahu hande ko haldunoɗen en yewtay no woodi piiji nayi ko tawata ɗi waway wonde sabu fi udditugol arsike bani adama. no woodi piiji nayi waway ɗi wonde sabu ko uddi arsike bani adama ko sakki arsike bani adama. ɗi piiji nayi ɗi jantoɗen ɗo haray sa a duumiki e ɗiɗo bi isnillahi ta'ala ɗi waway wonde sabu ko udditi arsike ma on. ɗi piiji nayi kadi ɗi jantoyten ɗa sa a duumiki e majji hiɗi wawi wonde sabu ko soki arsike ma on. yo Allah dandu en ɗum ɗon. haray noon arsike koye juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala woni. Allah ini ka deftere makko wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. arsike moɗon on kaka kammo woni e kala konko foda ɗon. no hunde fuu non ko ɓe ƴetta sabu on. ɗi piiji nayi aroji ɗo sa waɗi ɗiɗo wonay sabu ko pooɗi arsike ma on addimo waɗi barki e makko ɗuɗɗinimo kadi heɓiramo kadi hara a soñjaki. ɗiɗa nayi kadi ɗe wawi wonde ko sakki hara hay so tawi nde wotono sattanama haray ko ɗum ɗo woni ko fandi ɗen. joni noon ko honɗum woni e aranum kun tawata si a duumiki e makkum arsike ma on o udditoto o yaaja o ɗuuɗa o waɗe barki. go'o ko hombo yewtende yewtere ɗo ko Shaykhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala o inni wo go'o ko qiyamul layli ko naafugol jemma. neɗɗo naafowo jemma Allah udditay arsike makko hay simo fanɗi o waɗa barki e makko simo sattuno Allah on hoynanamo. musidɓe naafen jemma no tawa kadi ko naadoyta goɗɗo aljanna
ɗuɗɗingol naafugol jemma. Yo moko ba hersu hoore mum hersa subhanahu wa ta'ala jemma timmuɗo, yontere timmude, lewru timmudu, hitande timmude, hara immaki gondodirɗa e Allah. Nyande be nyande Allah aray o noddirama inde manen ko ayyo kaarijo, ene hiɗa mari bakkatu toroɗa lammi yaafoma. Ko ayyo kaarijo, ene hiɗa faala goɗɗum toroɗa lammi okkama. Ko ayyo kaarijo, ene hiɗa huli goɗɗum toroɗa lammi dandama. Nyande be nyande koni annon musidɗo anduɗo wuuri mayay, wanlinɗo gabru, niɓe gabru e ɓittende gabru, a nyande be nyande a ronkay haysi tawi ko 30 minutes aɗo subaka juulede. Immoɗa waɗa darɗe ɗiɗi, inna Allah miɗo faala ɗum ɗo okkan, Allah miɗo huli ɗum ɗo mi torike ma dandan, ɗum ɗo no mapinana mi torike ma ittanan, miɗo nawni ma miɗo nawnira, Allah mi torike ma sellinana. Ta ronko ɗum ɗo udditante kadi arsike on ko ɗum ɗo woni go'o. ɗiɗi e ko udditata arsike bani adama wo ko kasratul istighfari bil ashari, ko hebbingol insinagol ka waktu sahar. Waktu sahar on ɗo ko leere goto ma leere ɗiɗi ma 30 minutes ado subaka on juulede. Ko ɓe Allah manti fi muɗum e suratu zariyat o inni wa bil ashari hum yastaghfiruna. Ande sahar inna honɗum astaghfirullah, ma inna honɗum astaghfirullah wa atubu ilayh, ma inna honɗum astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ko ɗiɗo sihaji ɓuri e moƴƴude tentininon o mo sakkitorɗen ɗo. Sa heɓi o temedere ma temeɗɗiɗi ma temeɗɗe ko bawal ashar a watti ɗon darɗe ɗiɗi a tawama e nafuɓe ɓen jemma, a tawama ɓe ngadi insiniɓe ka waktu sahar. Mi fillito ɗiɗaɓum ɗum ko insinagol ado subaka on. Inna astaghfirullah, ma inna astaghfirullah wa atubu ilayh, ma inna astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Oɗo goy Ustaz Muhammadu Salihu Espagne ɓe waɗi yewtere labande fi oɗo junubaji maɗi ɓayiri wono ɗi wayiri. Allah subhanahu wa ta'ala o yafotoma dumoɗen e oɗo moko ba fu moko ba duhiɗo e suddiɗo heɓu oɗo haysi tawi ko laabi temedere e nder nyallal. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki ɓe wondiri Allah, ɓe wondiri on mo wonki mo woni e juuɗe maɓɓe wo nyande ɓe insinoto ɓe tuuba ɓe rutto ko Allah ɓuri laabi temedere. Si tawi nelaɗo waɗi ɗum ɗo ɓe jogaki bakkatu, ko honɗum sikkuɗen an e min hara en fop meɗen koye bakkatu. Si tawi hara bakkatu hino luuɓayno meɗen wondotanoko. Si tawi no hara bakkatu go dongal buyi e meɗen bakkatuji ɗin haray wawatano yahude, hakke ko tawata hino teddi. Ko ɗum ɗo woni ɗiɗamum kun. Tammum kun ko ta'ahudu sadaqa, ko hebbingol ittugol sadaka. Hay yimoɓen ko innata wo sadaka lannata jawdi julɗo. Allah inni wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Kala ko dépense ɗon immorde e hunde janɗi fanɗi Allah ala yo Allah lontinane hiɗa hooli o aya ɗoɗa gomɗini wallahi ittu sadaka. Allah nodduma kadi o inni man zallazi ko hombo woni on yuqridu llaha mo hino nyawla Allah qardan hasanan nyamande moƴƴere fa yudaifahu lahu. Allah won sowano mo ɗum ada afan kathira cowalle ɗuɗuɗe hara goto andano ɗe fotata sinoa kanko. Ya ittu ennero goto 10 euro, itta 10 euro o jonitama 100 euro, itta 100 euro o jonitama 1000 euro. Ko wawi ɗum ɗo woko subhanahu wa ta'ala. Ko ɗum si Sayyidina Usman fewndo heege ngen arno Madina ɓay o addi marchandise makko on, julaɓe to sokoɓe yawno faala soritude e makko ɓe yaɓe bano e hoore miskinɓe ɓen. Kala ko ɓe yoɓi mo ɓe ina mbuɗu ɓe mi waɗanima mbuɗi ɗiɗi, mbuɗu be mi waɗanima mbuɗu tati, o inna goɗɗo yoɓilam ɓuri ɗum. Ɓe inni mbuɗu be mi waɗanima mbuɗu 4, o inna goɗɗo no yoɓilam ɓuri ɗum. O inna mbuɗu be goɗɗo mi waɗanima mbuɗi 5, o inni goɗɗo no yoɓilam ɓuri ɗum. On say kamɓe petit commerçant on fu ɓe moɓodiri. Ɓe inni mahillando ɗen Usman ko hombo yoɓi mo ɓuri ɗum ɗo ɓay julajo go ala Madina ɗo sina enen ɗo. Ɓe ari ɓe landi Sayyidina Usman radiyallahu anhu o inni Allah innilam mbuɗu be o waɗanaylam 10, hiɗo wayla yoɓude ɗum. Ɓe inni ɓe wawata. O inni Allah inni ka Qur'an man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha. Kala waɗɗo moƴƴere hun gotum pet Allah yoɓay mo wona 10. Wono yo julaɓe meɗen, julaɓe lagine, tedduɓe, teddirɓe diina, ɓe Allah teddiniri jawdi, ɓe Allah teddiniri jaahu, ɓe Allah teddiniri keɓal, ɓe Allah teddiniri dokkal, ɓe Allah hon jonni ko tawata fop hino faala.
mi torori on lillahi wazza wa jalla ɓeyde ɗon hoynanigoy ɓeyde hoynangol julɓe Allah ɓen tentinika lewru sumaye tentinika nde nawrare woodi ɗo mi toriki Allah kala ɗuytanɗo tampuɗo ka meɗen yo Allahu ittanmo lette gabru ittanamo kadi lette nyande wawana hoore makko mi toriki Allah yo Allah longinmo kalimatu tawhid nde himo maaya yo Allah waɗu barke jawdi makko ndi sabu ko hoynani ɓiɓɓe lagine kon ya rabbal alamin pihun nayaɓum kun ko wata wonde sabu ko uddite arsike goɗɗo waɗi kadi barki arsike makko on ko honɗum wa dhikru awwalu nahari wa akhirahu jantagol inde Allah ko adi nange ngen fuɗude e ko adi nange ngen mutude wirdagol ko adi nange ngen fuɗude e ko adi nange ngen mutoygol ko ɗum Allah inni wo wasabbihi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha subbun hino yetta jomi ma ko adi nange ngen fuɗude e ko adi nange ngen kadi mutoyde ko ɗum yo Allah yaafo mawɓe meɗen yaafo mawɓe Fuuta Jalo hiɓe hewno si ɓe salmini subaka ɓe janto inde Allah si aran sala kadi salminama ɓe janto inde Allah enen kadi jooɗoɗen jantoɗen ƴetta jikirwol mangol waɗa astaghfirullah temedere waɗa subhanallahi wa bihamdihi temedere juuɗa e ɓurraɗo tagi fo laabi temedere inna subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim laabi temedere inna kadi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir laabi temedere hebbina innugol la hawla wala quwwata illa billah sifa wan waɗiɗo inna subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar a woni a tawama e jantiɓe inde Allah ɓen haray ɗi piiji ɗo nayi ko pooɗay ɗi arsike yo Allah hon pooɗu arsike meɗen on o ɓanna si tawi kaka kammo woni ɓayle ko ton yo Allah tippinan en mo si tawi ka nder leydi yo Allah hon yaltinmo si tawi himo woɗɗi yo Allah ɓannan en mo si tawi mo ɓadi yo Allah hon ɗuɗɗimo waɗa barke makko siko fanɗuɗo yo ɗuɗɗinmo simo ɗuuɗi yo Allah waɗa barke makko ya rabbal alamin en yewti piiji nayi ko pooɗata arsike waɗa barke makko mi fillitoɗi simi feƴƴa go'o ko naafugol jemma ɗiɗi ko insinagol adu subaka tati ko hebbingol ittugol sadaka nayi ko jantagol inde Allah ko adi nange ngen fuɗude e ko adi nange ngen mutgol ɗo woni ko ɗiɗo pooɗata arsike joni noon ko honɗum sakkoto arsike nana woɓɓe kaari himo kata goto kataka ndaare alhaali makko on ɗiɗo a hato jina e yewgol ka karamo ko batinijo fiyo windane lekki arsike wa bi rabbil ka'aba dumo e ɗiɗo naafa jemma insinoɗa itta sadaka jantoɗa inde Allah wirdoɗa moƴƴa dara si arsike ma on uditoto pellete o udito wa bi rabbil ka'aba joni noon ko hunde wata wonde sabu ha arsike on kadi o ɓitta moƴƴa wo ko piiji nayi wo go'o on wo ko nawmu subha ɗanagol bimbi simoko ba woni yahay ha nange ngen wara karan hara o immaki juulari subaka oɗo wolata fi nafugol mo juulari subaka e leera oɗo ko no juulirta hara ko tuma nange ngen tappiri ka finetere pay koye déransimo on say noon o hawto hande kadi foti ko gorko on foti ko suddiɗo on ɗum ɗo no udda arsike ɗanagol bimbi mawɓe meɗen gayyata goɗɗo no waali bimbi sina hara o nawno hay ɗum ɓe innayi yo immo no woni sayiji ton ɗi waldake bimbi ma ɗum kay si alansara salminama ɗon e nange ngen mutoyde hay siko nawɗo ɓe innayi yo immo ha futoro on feƴƴa siko bobo ɓe innayi kadi bambemo ko on saayi ɗon seytanuji ɗin jennaji ɗin ɗi ɓurata sakitagol on leere ɗon naafijirteɗo ko récréation majji on kanji kadi noon awano tawade e ko sakkoto arsike ɗawi ɗoygol bimbi sen inni noon ɗoygol bimbi ko ya immo juula subaka ha gayna jantoɗa inde Allah jottoɗa ɗon ha heɓa wallu ha on yaha waloɗa noon kono amma noon tigi tigi hara ko nange nge woni ko finde nayma haray ɗum ɗon tigi tigi on moƴƴari ɗon woni go'o wo ɗiɗa ɓunɗum wo ko illatu sala ko fanɗugol juulugol juulata juuli wotuma fotta maɗum juuli wotuma heɓe basen keso sago mum no falatu yo denna bo waɗuma fatunde ɓornomo ya hollito yo hakkunde jama on kono sito ko kanko tun jemma o ƴettata base wi labangi o ɓornogi o daro yeeso Allah subhanahu wa ta'ala musidɓe julɓe tedduɓe nomi andi non mi paroray simiɗo yaade jama nomi andi non mi paroray simiɗo yaade inde bobo miɗo yahude fatunde miɗo yahude iidi miɗo yahude makka miɗo yahude hajju ko non mi hani parorade yeeso Allah subhanahu wa ta'ala Allah ko inni ka deftere makko khuzu zinatakum inda kulli masjidin ƴette joɗari mon sanga kala nde juuloton neniraɓe tedduɓe sa yi sonnajo himo ɓorni hara mo fokkiti haaju wallahi tigi tigi on a tawa e jawre ɓuramo hakke ko wala ba
kono sa yi kun o ɓornoto simo wiye darade yeeso Allah wallahi tigi tigi on ala ko kaani haray hay sitta kularu e di kanko. ɗum ɗon no hulɓini hino kaani ko Allah jonnuma ɗi jonki ko kanko hanuɗoɗa ɓornanade ɗi kanko e moodi ma ko ɓeeɗiɗo pette hanuɗa paranade an sonnajo an duhiɗo on kadi paro kala ka yahata kono tentinino seɗa darade yeeso Allah parfenji ɗin ko ɗin ɓurintorta an gorko basenji bamakuji jane ɗin ko ɗen ɓornotoɗa darɗa yeeso Allah. inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah ko labaɗo himo yiɗi kadi ko laba. Allah kadi no yiɗi so neminima yo battenema on yaltito e ma. ammo Allah ukki feere wata ɓornore wano min ko miskinu mi ɓornorta ko foti hara yuuɗe on o wawa sendidirde hina ɗo marɗo on hina ɗo tampuɗo on ko ni haniranno en yo Allah newnan en ɗum ɗon. haray tati on ko honɗum ko wiyeten alkasal ko ngamelo. neɗɗo so woni amuɗo o udday arsike makko. ta wonu neɗɗo amuɗo ta neɗɗo woni jasuɗo il faut jamais désespéré neɗɗo wata o taƴo sa yaari ngal lawol ɗo marsari nawrugol ɗa kadi si tawi kadi a yeehi marsoyari nayi no jakami gerdayno ni ɗum wowlatake ko ya wi qaddara allahu wa ma sha'a faala. Allah hoddiri Allah waɗi ko faala kon ƴetta kadi lawol go kadi ɓeyinde na ya waɗu ko ɓeynata kon ɗiɗi heƴata wotere ɓendata no si ɗiɗi heƴata wotere ɓendata wendude nde ñamatake ɗum haray ko dillowo men defoɓe ɓe innayi cudda on si yonata haray koyo aale ɗon haray yonayi seeɗa ko ɗa kadi ko non gerdete neɗɗo wata o aamu naya ɓum kun e sakkitoro kun ko kalata arsike goɗɗo ko alkhiyana janfagol. sa janfike tagu Allah ngu sa sonji tagu Allah ngu sa ɓittinani julɓe Allah ɓen wodi ko julɗo woni ko kefeero Allah buloka e arsike ma on fi honɗum koye juuɗe makko woni. sa hoynani tagu Allah ngu sa hoynani julɓe Allah ɓen foti ko julɗo woni ko kefeero Allah hoynante o yanyanama arsike ma on. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kala ɓe arsikeji muɗum ɓe yaaji yo Allahu ɓeyduɗi yanyude waɗa barki e majji. kala taway ɓe arsikeji muɗum hino faaɗi seeɗa no ɓitti yo Allah uddito arsikeji maɓɓe ɗin okkoraɓe ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki ya rabbal alamin. marɓe ɓen yo Allahu renuɓe ayna ɓe dandaɓe dandana en enen ɓe jogaki ɓe yo Allah okkoro en ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki. yo Allah dandu en ala e wawata e jogede. yo Allah wurnu en fodde ɗan gurdal no moƴƴani en. yo Allah ƴettito en ñande tawata ko ndemayde woni ko moƴƴane. haray inchallahu bi isnillahi taala hiɗen daro ɗo haray hande ha jango kadi so tawi jon jango jaɓi hara ko ɗum woni ko hilna. si tawi ko aksu muɗum kadi mi toriki Allah yo Allah longin en kalimatu tawhid nde hiɗen maaya. mi toriki Allah kala yiyoyɗo nde yewtere ɗo o gollitiri nde o feƴƴiniri nde woni saabu ha goɗɗo gollitiro e nde ɗo yo Allah kafido en fof moƴƴere nden o moɓidiro en e ley darapo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o yombino en sirate o yarno e wiyendu kawsara o danna e lette gabru o danna o hoynana en ko wiyete ko ndeɗɗere mayde. ko wonno ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles. mi salmini on fof mi landike sahiɗa ko jam ko mi adorno kon haray ko lansunoɗen appel on kon haray fi wallitagol musidɓe men faadi ɓen Amérique haray darnama ɗo taho fi honɗum faale on o timmi haray ɓe wattinama yeri ko lutti ko mbuuɗi luwe heɓiɗi ɗin ɗon waway yonugol. yo Allah yoɓo on fof moɗon ko ɓuri moƴƴude e joddi haray inchallahu en jango si tawi jon jango jaɓi hara ko ɗum woni ko hilna. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.